بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله، وسررنا برؤيتكم، ونسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في مستقر رحمته، إنه جواد كريم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم بعد ذلك أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، في هذا الزمن كثرت الفتن، وإن إخواننا هنا طلبوا منا أن نلقي هذه المحاضرة عن الفتن وعن أثر الفتن، وماذا يفعل الإنسان في الحذر من هذه الفتن، وما هو الطريق السليم لأجل أن يتخلص من هذه الفتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qala Syekh berkata, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman. Kemudian beliau mengatakan, ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai ikhwah sekalian, ya, salam keselamatan bagi kalian, dan kami sangat senang dengan pertemuan bersama kalian, dan kami minta kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini, kami berharap Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita fi daril qarar, di tempat yang kekal yang mulia, itu surganya Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau membawakan sebuah firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah mereka siapkan buat hari besok. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mengabarkan semua perbuatan kalian. Kemudian beliau membawakan sebuah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Thumma amma ba'd. Kemudian setelah itu, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, serta orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman. Ayyuhal ikhwah, di zaman ini
di zaman yang penuh fitnah, beberapa ikhwan kita, saudara-saudara kita meminta kami untuk menyampaikan tentang fitnah ini, sebuah muhadharah yang berkenaan tentang fitnah dan bagaimana cara al-hadhar, yaitu kita berhati-hati atau menjauhi fitnah ini dan apa jalan keluar dari fitnah tersebut. Tafadhal. أيها الإخوة، أولا نقول ما هي الفتنة؟ الفتنة في اللغة أو هي على سبيل العموم هي البلاء والاختبار، هي البلاء والاختبار. فالله عز وجل أراد أن يختبرنا وأن يمتحننا ماذا نفعل في ضوء هذه الفتن. قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالله عز وجل يختبرنا بهذا البلاء أو بالشر وبالخير، كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالامتحان كما يكون بالخير يكون أيضا، أو كما يكون بالشر يكون أيضا بالخير، وكما يكون بالخير يكون أيضا بالشر. ولهذا أمرنا عند هذه الفتن أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأمرنا كذلك بأن نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Yang pertama dari pembahasan ini yang kita harus ketahui, mahwal fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah secara bahasa atau secara umum yaitu al-bala wal ikhtibar, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita ya dengan fitnah ini dan apa yang kita perbuat di hadapan fitnah tersebut. Apa yang kita perbuat di hadapan fitnah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wattaqu fitnatan la tusibannakum la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian terhadap fitnah, yang fitnah ini tidak hanya menimpa orang zalim-zalim di antara kalian saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan bala ini, baik bala yang berupa keburukan atau bala yang berupa kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam sebuah keburukan fitnah, begitu juga di dalam sebuah kebaikan ada fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala: "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah atas kalian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita kembali tatkala ada fitnah tersebut, yang pertama kepada Alkitab, yaitu kepada Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana firman Allah: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu Al-Qur'an, dan jangan kalian berpecah belah. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, khulafa yang mendapatkan petunjuk dan hidayah. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kepada sunnah keduanya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati perbuatan-perbuatan yang mengada-ngada. Sesungguhnya setiap yang mengada-ngada adalah bid'ah, dan bid'ah adalah sesat. أيها الإخوة، لا تظنوا أن الفتنة تكون بالشر فقط، وإنما هي تكون في الخير، كما قلنا لكم في قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولهذا فالفتن كثيرة، فهناك فتنة المال، وهناك فتنة الولد، وهناك فتنة الزوجة، وهناك فتنة عدم الأمن والحروب، وهناك عدم الأمن والحروب، وهناك فتنة المرض، وهناك فتنة الصحة. فالإنسان أيها الإخوة، كما أنه إذا أعطاه الله عز وجل أو إذا منعه الله عز وجل من المال وأصبح فقيرا فهذه فتنة بالنسبة له، فكذلك إذا أعطاه الله عز وجل مالا كثيرا فهذه فتنة، لأجل أن يمتحنه الله عز وجل ماذا سيفعل في المال، في هذا المال، هل سيؤدي حقه أو لا يؤدي حقه، هل سيعطي الزكاة، هل سيتصدق، هل سينفقه فيما أباحه الله عز وجل أو يستعمله فيما حرمه الله عز وجل. فالمال فتنة أيها الإخوة، كذلك أيضا الولد فتنة، فالإنسان قد يهبه الله عز وجل أولادا صالحين ويكون هو سببا في صلاحهم وفي إعانتهم على هذا وعلى استمرارهم على الصلاح، وقد يهبه الله عز وجل أولادا غير صالحين ولا يفعل السبب في هدايتهم وما أشبه ذلك. وهناك إنسان يمنع من الأولاد فيفتتن بذلك، هل يصبر أو لا يصبر. كذلك أيضا الصحة والمرض، فكما أن الإنسان إذا كان مريضا فهذا فتنة بالنسبة له، يفتنه الله عز وجل هل سيصبر على هذا المرض، وهل سيلتجئ إلى الله تعالى في إزالة وفي الشفاء من هذا المرض. فكذلك أيضا إذا أعطاه الله عز وجل الصحة والعافية في هذه الدنيا ماذا سيفعل، وبماذا سيستغل صحته وعافيته؟ هل سيستغلها فيما يرضي الله عز وجل أو فيما يسخط الله عز وجل؟ فأقول أيها الإخوة، الفتن كثيرة، فلا تظن أن الفتنة لا تكون إلا في الحرب وفي عدم الأمن، بل إن الفتنة تكون فيما ذكرناه قبل قليل، في المال والولد والنساء والصحة والمرض وما أشبه ذلك. نعم. Nah, la tadhunnu, jangan kalian menyangka bahwasanya fitnah itu hanya pada keburukan saja. Akan tetapi fitnah
terjadi juga di dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sesungguhnya kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Oleh karena itu fitnah sangat banyak. Fitnah bisa terjadi dalam harta, bisa terjadi di dalam anak-anak kita, bisa terjadi fitnah itu pada istri kita, bisa juga terjadi tidak amannya negeri kita, itu fitnah. Kemudian sakit pun fitnah, sehat pun juga fitnah. Oleh karena ayuhal insan, wahai manusia, wahai kaum muslimin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang kemiskinan, kefakiran sehingga dia menjadi fakir, maka itu fitnah baginya. Sebagaimana juga seorang diberikan Allah Subhanahu wa taala malan katsiran, harta yang banyak, maka itu juga fitnah baginya. Allah ingin mengetahuinya, apa yang dia akan kerjakan di dalam harta tersebut. Apakah dia menunaikan hak-hak harta tersebut? Apakah dia akan mensedekahkannya? Apakah dia akan memberikan harta tersebut kepada apa yang Allah halalkan atau apa yang Allah haramkan? Dan ini juga disebut fitnah. Sebagaimana ada seseorang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala anak yang saleh, yang dengan anak saleh tersebut bisa membantunya di dalam fitnah tersebut, sehingga dia terbantu agar terlepas dari fitnah tersebut. Ini pun disebut fitnah. Dan sebagian orang Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan anak yang tidak saleh, sehingga dia tidak melakukan sebab terlepasnya dari fitnah tersebut. Ini pun fitnah. Ada sebagian orang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan anak, lalu Allah lihat dia sabar atau tidak, maka ini pun fitnah baginya. Sehat, sakit, semua itu adalah fitnah. Allah akan melihat tatkala seorang sakit, apakah dia sabar atau tidak. Begitupun juga tatkala seorang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala asy-syifa. Tatkala dia sakit, apakah dia berusaha berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala liizalatihi, untuk menyembuhkan penyakitnya itu, menghilangkan penyakitnya dari dirinya tersebut, maka ini adalah fitnah. Begitu juga seorang diberikan Allah kesehatan dan diberikan Allah Subhanahu wa taala badan yang baik, afiah, ya. Apa yang dia lakukan di dalam kesehatan dia tersebut? Apakah dia gunakan kepada apa yang Allah ridhoi, Allah sukai, atau Allah dia gunakan terhadap apa yang Allah murkai? Maka jangan kalian sangka annal fitnah takunu fil harb faqat, yaitu fitnah itu hanya di peperangan saja, tidak ada keamanan, ya. Akan fitnah sebagaimana yang telah kami jelaskan kepada kalian. Tafadhal. أيها الإخوة، هذه الفتن والتي ذكرناها قبل قليل مرت على سلفنا الصالح، ولكنهم طبقوا عليها شرع الله عز وجل فسلموا من ذلك وأصابوا الحق. ولهذا أقول لكم لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح فيها أولها. ولهذا علينا أيها الإخوة أن نعود إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى منهج القرون المفضلة، فهم أعلم منا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا مر علينا فتنة من الفتن فإننا نرجع إلى هذه الأصول السابقة، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى عمل الصحابة. ماذا فعلوا عندما
أصيبوا بهذه الفتن، فهذه هي العقيدة السليمة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. وديننا ولله الحمد أيها الإخوة كامل لا نقص فيه. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا كامل ولله الحمد. ولهذا يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما. حتى الطير الذي يطير في السماء أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من أحكامه. سلمان الفارسي رضي الله عنه سأله رجل يهودي أراد أن يختبره، فقال له: علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. أراد أن يختبره وأن يمتحنه وأن يعجزه. فماذا قال سلمان رضي الله عنه؟ قال: أجل، لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فكل ما يصيبنا أيها الإخوة في هذا الزمن من فتن حلها موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله الحمد. فإذا أتانا مصيبة hadhil fitan, fitnah-fitnah ini sebagaimana yang kami sebutkan telah berlalu, telah terjadi di zaman salafus saleh. Mereka tabaku, mereka menjalankan apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka salimu min hadha al-fitan, sehingga mereka selamat dari fitnah ini. Karena tidak akan baik umat yang terakhir ini, yaitu kita ini, tidak akan baik mereka sampai mereka mengikuti umat-umat yang dahulu yang telah baik, yaitu siapa? Para sahabat. Mereka kembali kepada orang-orang yang telah baik di zaman salafus saleh. Oleh ayuhal ikhwah, hendaklah kita kembali kepada kitab dan sunnah dan manhaj al-qurun al-mufaddalah, itu orang-orang yang mereka berada di generasi-generasi yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang lebih berilmu dari kita. Oleh karena itu, apabila kita mengetahui sebuah fitnah, maka hendaklah marja' kita, tempat kembali kita adalah Al-Quran dan Sunnah, dan bagaimana perbuatan sahabat radhiyallahu anhum. Wa madza fa'alu, apa yang mereka perbuat terhadap fitnah-fitnah yang menimpa mereka. Wa hadza aqidatuna, ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Agama kita adalah agama yang sempurna, sebagaimana firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agama kalian dan telah kuridai agama itu buat kalian. Agama Islam adalah agama yang sempurna, walillahil hamd. Segala puji kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat,
tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, Rasulullah SAW mengajarkan semuanya, sampai-sampai burung yang terbang di langit, melainkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami ilmunya, mengajarkan kepada kami ilmunya. Kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, pernah seorang Yahudi bertanya kepadanya untuk menguji, untuk ikhtibar Salman Al-Farisi. Kata orang Yahudi ini, Rasul kalian mengajarkan kepada kalian semuanya sampai adab-adab buang air untuk menguji Salman Al-Farisi. Apa jawab beliau? Ajal, betul. Rasul kami telah melarang kami dari membersihkan kotoran cebok kurang dari 3 batu. Ya. Semua yang menimpa kita di zaman ini, maka jalan keluarnya adalah kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan manhaj sahabat. Tafadhal. أيها الإخوة، إن جميع الفتن التي تمر علينا في هذه الدنيا تدور على شيئين: إما فتنة الشبهات، وإما فتنة الشهوات. ففتنة الشبهات منشأها عن قلة العلم، تدور على قلة العلم، أو سببها على قلة العلم. وأما فتنة الشهوات فسببها هو اتباع هوى الإنسان، أن الإنسان يتبع هواه ويترك شرع الله تعالى. فمن الفتن التي ذكرناها قبل قليل فتنة النساء مثلا، فهذه تدخل تحت فتنة الشهوات. وأما إذا أفتى الإنسان بغير علم فهو يدخل تحت فتنة الشبهات. فالمهم أيها الإخوة، ما من فتنة إلا وترجع إلى هذين الأمرين: إما فتنة الشبهات وإما فتنة الشهوات. Ayo ikhwah, seluruh fitnah itu berputar pada 2 poros. Yang pertama syubhat, dan yang kedua adalah syahwat. Adapun syubhat, maka ini disebabkan oleh sedikitnya ilmu yang ada pada orang tersebut. Adapun syahwat, sebabnya adalah ittiba'u hawa, yaitu seorang mengikuti hawa nafsunya dan meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh fitnah yang kami sebutkan, ya, yang kami sebutkan di bidayah, di awal, contohnya fitnatun nisa, seperti fitnah wanita masalan. Maka fitnah wanita ini masuk ke fitnah syahwat. Adapun seorang yang dia tiada ilmu baginya, tidak belajar ilmu, maka orang ini terkena fitnah syubhat. Tafadhal. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من خزائن الأرض، ماذا أنزل الله من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يعني زوجاته،
عليه الصلاة والسلام لكي يصلين: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ففتنة النساء أيها الإخوة حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، ولهذا ينبغي على المرأة في هذا الزمن أن لا تكثر من الخروج من بيتها، وإذا خرجت فعليها أن تلتزم بشرع الله تعالى، وأن تحذر من الفتن، وأن تلتزم بالحجاب الشرعي. أيضا أيها الإخوة، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة محمرا وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وأشار عليه الصلاة والسلام بأصبعه الإبهام والتي تليها فقال: مثل هذه. فقال الصحابة: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فالإنسان إذا رأى المنكر في المكان الذي يجلس فيه فعليه أن ينكره، وأن يفعل هذا بالحكمة والموعظة الحسنة، فكثرة المنكرات هذه أيضا من الفتن، فعليه أو على الإنسان أن ينكر المنكر بالطرق الشرعية. وقد حذرنا النبي أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله عز وجل في آخر صلاتنا وأن نستعيذ بالله من الفتن، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم في صلاته فليستعذ بالله من 4، وذكر هذه ال4 وهي عذاب جهنم، وفتنة أو عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. فهذه أيها الإخوة كلها فتن علينا أن نستعيذ بالله منها. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bangun di malam hari, seraya beliau mengatakan: Subhanallah, Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, Madza anzalallah min khazainil ard, apa yang Allah telah turunkan dari pembendaharaan bumi. Madza anzalallah minal fitan, dan apa yang Allah telah turunkan dari fitnah-fitnah. Siapa yang membangunkan istri-istrinya agar mereka solat? Banyak sekali orang-orang yang berbaju di muka bumi ini, telanjang nanti mereka di akhirat. Banyak sekali orang-orang yang mereka berbaju di muka bumi ini, telanjang mereka tidak punya baju nanti di akhirat. Seperti fitnah perempuan yang telah Rasulullah SAW peringatkan diantaranya. Oleh karena ini, sepantasnya bagi wanita khususnya di zaman ini, agar mereka tidak banyak keluar rumah. Kalau seandainya mereka ingin keluar rumah, maka hendaklah mereka berpegang teguh kepada syariat-syariat Allah. Hendaklah mereka berpegang teguh kepada syariat-syariat Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bangun
pada malam hari, muhmarran wajhuhu, mukanya merah, seraya beliau mengatakan, la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wailul lil Arab, celakalah orang-orang Arab, min syarrin qad iqtarab, karena keburukan telah mendekati mereka. Futiha radmul Ya'jud wa Ma'jud mithla hadza, sungguh telah terbuka pintu lubang Ya'jud dan Ma'jud seperti ini. Lalu salah seorang sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, anahlaku wa fina salihun, apakah kami akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan di tengah-tengah kami ada orang-orang saleh? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya, kalian akan dibinasakan idza kathural khabath, jika keburukan telah merajalela. Ayyuhal insan, idza ra'a minkumul munkar, jika salah seorang dari kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengingkari kemungkaran tersebut. Dia mengingkari kemungkaran tersebut dengan hikmah, dengan turuk asy-syar'iyyah, dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa setiap di akhir salatnya, berdoa dari 4 fitnah, yaitu berdoa dari azab jahannam, dan berdoa dari azab kubur, kemudian dari fitnah hidup dan mati, dan fitnah al-masih ad-dajjal, fitnah ad-dajjal. Semua fitnah ini maka wajib bagi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. أيها الإخوة، ولعلي أختم كلامي هذا بأعظم فتنة تمر علينا وربما أننا نجهلها، وهي أيها الإخوة هي فتنة الشرك بالله عز وجل والعياذ بالله. إن الشرك بالله تعالى هو أعظم الفتن. قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله عز وجل ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله عز وجل ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالشرك أيها الإخوة هو أعظم الفتن، فعلى الإنسان أن يحذر من الشرك بالله تعالى أشد الحذر. من الشرك بالله تعالى الطواف على القبور، من الشرك بالله تعالى الاستغاثة بغير الله عز وجل، من الشرك بالله تعالى الذبح لغير الله عز وجل، النحر لغير الله عز وجل، من الشرك بالله تعالى النذر لغير الله تعالى. وأنواع الشرك كثيرة أيها الإخوة. التمائم والتولة كلها من الشرك، فعلينا أن نحذر من الشرك بالله تعالى بجميع أنواعه، من الشرك الأكبر والأصغر. ولكن الشرك الأكبر هو الذي يخرج من الملة والعياذ بالله. الإنسان إذا قال لا إله إلا الله، فما معنى هذه الكلمة؟ معناها أنه لا معبود حق إلا الله عز وجل،
فكيف الإنسان كيف يقول لا إله إلا الله وهو يطوف على قبر؟ هو ينكر هذه الكلمة بفعله. كيف يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله تعالى؟ هذا من الشرك بالله تعالى، وهو قد ناقض هذه الكلمة. فأيها الإخوة، احذروا من الشرك بالله تعالى، فإن الشرك هو أعظم هذه الفتن. أيها الإخوة، la'alli akhtatim, bisa jadi saya menutup kalimat ini dengan fitnah yang paling besar yang kebanyakan kita tidak mengetahuinya, yaitu fitnah asyirku, fitnah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Fitnah syirik, ayyuhal ikhwah, a'zamul fitan, adalah sebesar-besar fitnah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah fitnah yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan jika Allah mau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Allah juga mengatakan, wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka dia telah berbuat dengan dosa yang paling besar. Oleh karena itu, ayuhal muslimun, kesyirikan adalah dosa fitnah yang paling besar. Maka fa'alal insan, wajib bagi manusia, bagi kaum muslimin, an yahdhara minal hadar, hendaklah dia hati-hati terjatuh kepada kesyirikan tersebut. Minasyirki, di antara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tawaf 'alal kubur, mengelilingi kuburan, minta-minta kepada kuburan. Kemudian istighatsah, meminta kepada orang-orang yang telah meninggal dunia tatkala mereka ditimpa kesusahan. Kemudian adzabah li ghairillah, menyembelih kepada selain Allah. Wan nazar li ghairillah, kemudian bernazar kepada selain Allah. Kesyirikan ayyuhal ikhwah, kesyirikan anwa', banyak macamnya. At-tamaim, make jimat. Wat-tiwalah, make ilmu pelet. Kulluha minasyirki, semuanya termasuk kesyirikan. Maka hendaklah kita berhati-hati kepada kesyirikan, syirik besar maupun syirik kecil. Akan tetapi syirik besar kita harus lebih berhati-hati, karena syirik besar mengeluarkan seseorang dari agama mereka sendiri, dari agama Islam. Al-insan, seorang manusia, bagaimana dia mengatakan kalimat la ilaha illallah, tapi setelah itu dia berkeliling, mengelilingi kuburan, meminta-minta kepada kuburan. Bagaimana seorang mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia setelah itu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya makna la ilaha illallah, la ma'buda lihaqqin illallah. Ketahuilah bahwasanya arti la ilaha illallah itu
yaitu tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Asyirku yunafi la ilaha illallah. Kesyirikan menafikan la ilaha illallah. Kesyirikan menafikan la ilaha illallah. Karena kesyirikan adalah fitnah yang paling besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره كثيرا على أن أنزل علينا أفضل كتبه وهو القرآن الكريم، وأرسل إلينا خير رسله وأفضلهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، واختار لنا أفضل شرائع دينه وأسمحها وهي الإسلام، وجعلنا نحن الأتباع من خير الأمم، كما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي ننتسب نحن الآن إليها هي خير الأمم على وجه الأرض اليوم، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وحده ومنته على هذه الأمة التي أرسل إليها أفضل رسول وأنزل إليها أفضل كتاب، ولذلك الكفار كلهم يعترفون بأن تعاليم الإسلام اليوم على وجه الأرض هي أفضل وأحسن التعاليم التي يقبلها العقل وتحبها القلوب، فهذه منة من الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Muhadarah yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad hafizahullah taala. Beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa ba'du, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kita kitab yang paling mulia, kitab yang paling afdal di permukaan bumi ini yang diturunkan kepada umat manusia. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasul yang paling mulia, Rasul yang paling afdal. Anak terharu. Tidak bisa terharu dengan kedatangan saya. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita Rasul yang paling afdal, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan agama kepada kita, agama yang paling mulia, agama yang paling sempurna, yaitu agama Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin, kepada umat Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya kelompok manusia
ukhrijat linnas, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, untuk memperbaiki manusia ini. Ini merupakan tidak lain adalah minnatullah Subhanahu wa taala. Ini ada tidak lain karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita, yang wajib kita syukuri, yang wajib kita jaga. Oleh karena itu, kaum muslimin, saudara-saudaraku, ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, orang-orang kafir, hatta al-kuffar, walidzalika al-kuffar, orang-orang kafir yang mereka bukan beragama Islam, yang mereka kadang-kala memusuhi Islam, ya'tarifun, mereka mengakui bahwasanya anna dinal Islam, bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling baik, agama yang paling bagus di dalam mendidik umat manusia ini, di dalam membimbing manusia ini. Tidak ada yang bisa lebih baik di dalam membimbing umat manusia di dunia ini kecuali daripada agama Islam ini. Ini orang-orang kafir mengatakan seperti ini, ya'tarifun, mereka mengakui tentang kemuliaan dan kebaikan serta bahwasanya Islam ini adalah agama yang paling mulia di permukaan bumi ini. Nah, الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى أمته في زمنه وهم يعيشون في الظلام الدامس، يعيشون في مستوى البهائم والحيوانات، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، بل حياتهم حياة الضياع وحياة الفساد وحياة التمزق والتفرق وحياة الحسد والكراهية والحقد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وسماحته وطيبته وحبه لنشر الخير بين الناس، فأنزل الله عز وجل له نور يناسب ذلك الظلام، أنزل الله له نورا يناسب ذلك الظلام، فاستطاع صلى الله عليه وسلم بما في القرآن الكريم وبأخلاقه صلى الله عليه وسلم أن يغير الأمم فيجعلها في قمة البشرية، حتى أصبح المسلمون في زمنه عليه الصلاة والسلام هم مشاعل نور تضيء للناس الطريق، فاستطاعوا أن يصلوا إلى الصين شرقا وإلى موريتانيا غربا، وأن ينشروا ذلك النور بين البشر. فالله سبحانه وتعالى اختبر هؤلاء الصحابة وفتنهم في ذلك الأمر العظيم واختبرهم، فاستطاعوا أن ينشروا الدين بأخلاقهم. ونحن اليوم أيها المسلمون، نحن اليوم نشاهد العالم يعيش في ظلام شديد، يحتاجون إلى من يكون صادقا في حمل ذلك النور العظيم القرآن الكريم قولا وفعلا وتطبيقا وممارسة، من أجل أن يهدي قلوب هؤلاء ليس بلسانه فقط بل وبأفعاله. فوالله العظيم نحن نعيش في فتنة واختبار من الله سبحانه وتعالى، نحن المسلمين بالذات نحمل ذلك النور العظيم، واليوم الكفار يعيشون في ظلام شديد. هم إن صعدوا إلى السماء وإن نزلوا في البحار واستطاعوا أن يكتشفوا ما فيها من خيرات الدنيا، إلا أن الله سبحانه وتعالى ذكر بأن الحياة الحقيقية السعيدة هي في ضياء القلب، في النور الإيمان الذي يحل في قلب الإنسان. فإذا حل الإيمان في قلبه، فإذا حل الإيمان والنور في قلب الإنسان فلا يضره بعد ذلك أن يعيش فقيرا أو غنيا، لا يضره أن يعيش أبيض أو أسود، لأن الإيمان الذي دخل في قلبه جعل السعادة تغمره وتضيء له الطريق. فنحن أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نحن اليوم قد فتنا بذلك الدين، فهو فتنة لنا، أي اختبار من الله سبحانه وتعالى. هل ندعو الناس إلى هذا الدين؟ ندعوهم بأخلاقنا، ندعوهم بتصرفاتنا وتطبيقنا، أم لا؟ فهذه هي الفتنة التي نخافها على أنفسنا، لأن الإنسان قد يعيش بخيلا
يتعلم ويطبق فقط لكن لا يعلم غيره فيكون قد فتن فتنة عظيمة. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala melanjutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dalal. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kondisi atau pada keadaan yang mana manusia berada dalam kondisi betul-betul dalam kesesatan yang sangat banyak, kesesatan yang tersebar. La ya'rifuna munkaran, yang mana pada saat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia tidak tahu, tidak bisa membedakan mana yang mungkar dan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar dan mana yang baik. Kehidupan mereka penuh dengan kekacauan, kehidupan mereka penuh dengan kedengkian, kehidupan mereka penuh dengan permusuhan, kehidupan mereka penuh dengan kebencian sesama mereka, dan kehidupan mereka at-tafarruq, penuh dengan perpecahan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala anzalallahu subhanahu wa ta'ala nuran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan yaitu cahaya atau petunjuk kepada umat manusia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan Al-Quran inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran, memberikan kepada manusia bil akhlak, yaitu dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan akhlak-akhlak dan adab-adab yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan Al-Quran ini, dengan cahaya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga umatnya, para kaum muslimin, para dai secara khusus, mereka akhirnya bisa menyebarkan yaitu dakwah ini, menyebarkan cahaya ini, menyebarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh penjuru dunia, baik itu di negeri-negeri yang jauh seperti di negeri Britania, yaitu di Inggris, dan juga di negeri-negeri yang lainnya. Sampailah cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada umat manusia di seluruh penjuru dunia. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita agar kita mentadbikan, agar kita mempraktekkan, agar kita mencontohkan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di dalam Al-Quran ini berupa cahaya dan petunjuk, yaitu dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan perkataan-perkataan kita yang baik, dengan adab dan akhlak-akhlak yang kita yang bagus. Kita nahnu na'isu fi filtan, kita ini hidup berada di tengah-tengah fitnah yang sangat banyak sekali, dan kita harus berjalan. Fanahnu namsi ala hadan nur, maka kita hadapi segala bentuk fitnah-fitnah yang ada ini, yaitu kita harus menghadapinya dengan cara berjalan di atas cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum kufar memang mereka memiliki berbagai macam yaitu kemajuan dan perkembangan dunia, dan mereka kadang-kala mereka tidak sadar bahwasanya itu merupakan fitnah yang sangat besar. Dan kaum muslimin mereka mempunyai iman. Al-muslimuna lahum iman. Kaum muslimin mempunyai iman, dan memang kaum muslimin harus menguatkan iman mereka, dan mereka mempunyai cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka terhindar dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada di dunia ini. Sehingga dengan cahaya iman tersebut, dengan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, tidak akan memudaratkan apapun fitnah-fitnah yang ada di tengah-tengah kita ini. Karena cahaya, karena an-nur, karena petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyinari yaitu kesesatan-kesesatan, sehingga kita bisa mengetahui kesesatan-kesesatan dan fitnah-fitnah, dan kita menjauhi fitnah-fitnah dan kesesatan-kesesatan tersebut. Dan kita mengajak kaum muslimin, mengajak umat manusia agar mereka kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka berdakwah dan mereka senantiasa kembali kepada nurullah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. أيها الإخوة الكرام، لو أن إنسانا يمشي في الطريق فرأى بيتا يحترق وقد أصابتهم المصيبة، فماذا يصنع وهو يرى الناس وهم يستنجدون ويطلبون النجاة؟ وإذا مر على أناس وهم عند البحر ورأى بعضهم قد غرق وهو يستطيع أن ينقذهم، فرآهم في ذلك البحر وهم يعيشون
حياة الغرق، فماذا يصنع ويعمل؟ الناس ينقسمون في هذا إلى قسمين: قسم سيحاول بكل ما يستطيع أن ينقذ ذلك البيت وينقذ ذلك الغريق، وهذه تعبر عن أخلاقه التي تربى عليها من الصغر، تعبر عن ماذا يعيش في قلبه من خير أو شر للآخرين، فإن كان في قلبه الإيمان والخير فإنه لا بد أن يتأثر فيستعجل ثم ينقذ هؤلاء. وقسم آخر وهم الذين ليس لهم أخلاق بشرية بل أخلاق البهائم والحيوانات، فإنه يمر على هذه المصيبة وهو يستطيع أن ينقذهم فيتركهم ولا يحاول أن يجبر ذلك أو تلك المصيبة. وهذا ما نشاهده بأعيننا ونحن ننظر إلى وسائل الإعلام والتواصل، فإنك ترى بعض الناس لا يحب أن يشارك ويذهب وكأن الأمر لا يعنيه، وهذا ما يعيشه الغرب، بعض الغرب الكافر تجدهم في شوارعهم يمضون ويرون الإنسان يسقط ويتألم ويتأوه وربما قد يشرف على الوفاة فلا يساعده أحد من المارة، لأنه يعبر عن أخلاقه، وأخلاقه أخلاق قد أصبحت كأخلاق البهائم التي لا تشعر بغيرها. وترى الإنسان الذي قد قذف الله في قلبه الإيمان والنور فإنه يسارع إلى إنقاذ من يستطيع إنقاذه، لأنه قد تربى من الصغر على ذلك النور العظيم، كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو موقف ذلك الإنسان الذي يرى تلك المصيبة. فأقول أيها الإخوة، اليوم نحن نعيش ونرى الكفار يعيشون في مصيبة عظيمة، وهي الكفر بالله والشرك بالله سبحانه وتعالى والأخلاق السيئة من شرب الخمور والزنا والربا والأنانية والحسد والكراهية إلى آخره. ثم نحن نحمل ونملك ذلك الإيمان وذلك الحل وذلك النور، ثم لا نوصل ذلك الإيمان والنور والخير إليهم. هذه هي الفتنة الحقيقية، أن الله عز وجل يعطيك ذلك النور، ذلك الأمل، تلك الروح، تلك الأخلاق العظيمة، ثم لا تعطيها لغيرك. هذا أولا هو أن الله أعطاك ذلك الدين وذلك النور فتنة لك. هل تدعو الناس بأخلاقك وتطبيقه؟ هل تدعو الناس بكلامك ووعظك وإرشادك، أو تترك الآخرين؟ واليوم يعيشون في فساد عظيم كما نشاهده، بل حتى وصل الأمر بهم من كثرة الفساد والشهوات أنهم يفكرون بالانتحار وقتل النفس، لأنهم يعيشون حياة الشقاء والنكد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثانيا، الله سبحانه وتعالى أعطاك نعمة اللسان. هذه اللسان نعمة من الله عز وجل، وهو أيضا فتنة لك، فماذا تصنع به؟ بحسب ما يقر في قلبك من إيمان ومن هداية وتوفيق ونور من الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يستخدم لسانه فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، فتراه ذاكرا قارئا تاليا ناصحا مذكرا قارئا للقرآن معلما للخير، فإن هذا قد فتنه الله بلسانه فنجح في تلك الفتنة وهذا الامتحان. وآخرون استخدموا ألسنتهم فيما يبعدهم عن الله عز وجل وعن الدار الآخرة، فتراه سابا شاتما متنقصا نماما مفرقا للمسلمين، فيتكلم بلسانه بالغيبة والنميمة والتنقص. الرجل والمرأة
الشاب والشابة يتنقص الآخرين ويزدريهم، هذا من بلد كذا، هذا من مدينة كذا، هذا من قبيلة كذا، هذا من أسرة كذا، ثم يتكلم ويغتابه ذلك، ثم يذكر عيوب الإنسان. الله عز وجل يستر بعض الناس فيأتي ويفضح الناس بهذه العيوب. فهذا الإنسان فتنه الله بلسانه ولكنه قد أخطأ الطريق. ويأتي أحيانا الله عز وجل قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال أولئك حزب الله، حزب المسلمين حزب واحد، حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فيأتي ثم يتكلم بهذا ويتكلم بهذا ويتكلم بهذا، فيتكلم في أعراض المسلمين وفي أعراض الدعاة وفي أعراض أهل الخير، ثم يحاول أن يجمع أمثاله ممن ينتقدون إخوانهم المسلمين، فتتكون الفرق والأحزاب والضلالات ويتنازعون ثم يتفرقون وهم مسلمون، ويبدع بعضهم بعضا، يقول هذا صاحب بدعة اتركه، هذا يستمع إلى فلان دعه واتركه، فأصبح يفرق المسلمين بلسانه، فأصبح هذا اللسان فتنة للتفريق. والله عز وجل يقول للصحابة رضي الله عنهم وبينهم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم. فيأتي ذلك الإنسان ثم ينازع ويضعف المسلمين فيتفرق الناس، حتى أن عامة المسلمين لا يدري من يستمع، هذا أو ذاك، حتى أصبح بعض المسلمين لا يصلي بعضهم خلف بعض، حتى أصبح بعضهم لا يصلي خلف بعض، حتى أصبح بعضهم يحذر من إخوانه المسلمين، أخوه المسلم ويقول انتبه لا تستمع إليه، انتبه لا تأخذ منه العلم، انتبه لا تحضر معه، انتبه لا يؤثر فيك. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هل استطاع الشيطان أن يغويك حتى تفرق المسلمين عن طريق اللسان فتكون في فتنة عمياء جهلاء؟ هذه والله أنها مصيبة. Kemudian beliau melanjutkan, apabila kita melihat misalnya ada rumah yang roboh, atau kita melihat yaitu di laut misalnya ada kapal yang tenggelam, maka apa yang kita lakukan? Maka di sini manusia tentunya terbagi menjadi dua. Manusia di sini terbagi menjadi dua. Apabila kita melihat bahaya, baik itu rumah yang roboh ataupun kapal yang akan tenggelam, maka apa yang harus kita lakukan? Apa sikap manusia dalam hal ini? Maka di sini manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu manusia yang sudah terbiasa atau sudah terdidik dengan didikan yang baik, akhlak yang bagus, sehingga hatinya menjadi hati yang mempunyai perasaan ingin menyelamatkan orang lain, sehingga dia berusaha untuk menyelamatkan kondisi darurat atau kondisi bahaya seperti ini. Kemudian yang kedua, di antara manusia ada yang dari awalnya dia terdidik dengan didikan yang tidak baik, sehingga tidak mempunyai perasaan, sehingga tidak mempunyai akhlak, sehingga tidak ada keinginan untuk menyelamatkan saudaranya dalam keadaan bahaya tersebut. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat keadaan sekarang ini banyak sekali sebenarnya bahaya-bahaya dan keburukan-keburukan yang ada di depan kita itu. Di antaranya adalah media-media sosial seperti Facebook, WA dan lain sebagainya, dan juga wasailil i'lam, yaitu seperti televisi dan juga yang lainnya. Ini merupakan sarana-sarana yang di dalamnya banyak sekali keburukan-keburukan dan bahaya-bahaya yang tidak disadari oleh kebanyakan manusia. Wal insan alladzi laisa lahu iman, dan orang yang tidak mempunyai iman atau tidak mempunyai cahaya, maka hatinya tidak tergerak untuk memperbaiki keadaan seperti ini, tidak tergerak untuk melakukan berdakwah, untuk mengingkari hal-hal keburukan yang ada di media-media umum seperti ini. Sedangkan al-insan lahu iman wa nur, seorang yang punyai cahaya, seorang yang punyai iman, maka sudah barang tentu hatinya tergerak karena akhlaknya, karena keinginan untuk menyelamatkan saudaranya sebagaimana dia ingin selamat. Maka dia tergerak untuk mengajak orang lain untuk keluar dari kemungkaran,
untuk mengajak manusia kepada kebaikan, yaitu dengan kalamullah subhanahu wa ta'ala, wa bi kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan kalamullah subhanahu wa ta'ala, dan juga menyampaikan ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sesungguhnya manusia pada saat sekarang ini betul-betul berada di dalam fitnah yang sangat banyak. Mereka banyak berada yang jatuh dalam perbuatan-perbuatan syirik. Mereka juga banyak yang jatuh dalam perbuatan-perbuatan sesat, dan juga dalam perbuatan-perbuatan maksiat, berbagai macam maksiat yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Ini semuanya merupakan bentuk-bentuk kesesatan dan fitnah-fitnah yang banyak sekali. Wa nahnu namliku hadzan nur, kita memiliki cahaya. Kita mengetahui Al-Qur'an dan kita mengetahui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah kita tidak akan menyampaikan apa yang telah kita miliki ini, cahaya ini, Al-Quran yang telah kita pelajari dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhil fitnah yu'tika hadan nur. Hadhil fitnah yu'tika hadan nur. Fitnah seperti ini yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan cahaya kepadamu, maka harus disampaikan kepada manusia, harus berdakwah, harus menyampaikan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita tidak akan menyampaikan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala kepada selain kita? Ini merupakan suatu musibah. Wal yaum fi fasadin kabir. Pada saat sekarang ini, pada zaman sekarang ini, terdapat kerusakan yang sangat besar. Terdapat kerusakan yang sangat besar di antara manusia yang tidak bisa menghadapi kerusakan-kerusakan dan fitnah-fitnah yang ada ini, sehingga di antara mereka ada yang melakukan bunuh diri dan juga melakukan perbuatan-perbuatan tercelah lainnya yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, manusia diberikan nikmat lisan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan nikmat lisan ini kadangkala juga bisa menjadi fitnah bagi manusia kalau dia tidak dapat menggunakan nikmat lisan ini untuk sesuatu yang baik, untuk ucapan-ucapan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu manusia di dalam menggunakan nikmat lisan ini, mereka di antara mereka ada yang menggunakannya untuk hal-hal yang buruk, untuk perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Yufarriqu bainal muslimin. Di antara mereka ada yang menggunakan lisannya untuk memecah kaum muslimin, membuat permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin. Bil ghibati, ada yang menggunakan lisannya untuk menghibah kaum muslimin saudaranya, dan juga wan namimah, ada yang menggunakan lisannya untuk namimah, untuk mengadu domba, menjadikan permusuhan di antara kaum muslimin. Yudzakiruna, mereka yadhkuruna, mereka yaitu menyebutkan uyub, mereka menyebutkan yaitu cacat-cacat, aib-aib yang ada pada saudara-saudaranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, ala inna hizballahimul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya hizballah, kelompok Allah subhanahu wa ta'ala, golongan Allah lah golongan yang selamat. Ayat ini mengingatkan kepada kita agar kita hendaklah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin di antara banyak di antara manusia yang mana mereka telah menjadikan lisan mereka untuk menjadikan sesuatu yang memecah antara kaum muslimin, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang perbuatan seperti ini. Wala tanaza'u, kata Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kalian berpecah belah, janganlah kalian bercerai-berai, sehingga akan menghilangkan yaitu kekuatan kalian. Fatafsalari hukum, ini akan menghilangkan kekuatan kalian. Sehingga karena manusia yang terfitnah dengan lisan ini, mereka hatta asbaha ba'duhum la yusalli khalfahum, di antara manusia, di antara kaum muslimin, di antara mereka ada yang tidak mau salat di belakang saudara yang lain. Ini adalah fitnah yang sangat besar. Oleh karena itu intabih, hendaklah kita waspada, hendaklah kita waspada terhadap fitnah-fitnah seperti ini, sehingga kita tidak menjadikan lisan kita menjadi fitnah bagi saudara-saudara kita yang lainnya. Jangan sampai kita mengatakan dengan lisan kita, jangan belajar dengan si fulan, jangan belajar dengan si fulan, padahal mereka adalah orang-orang yang berada di atas akidah yang benar, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita dengan lisan kita ini. أيضا أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى قد أعطانا نعمة البصر التي نبصر بها، ومن فقد هذه النعمة فإنه يعلم قيمتها. هذه النعمة العظيمة البصر هي فتنة واختبار من الله سبحانه وتعالى كيف تتعامل في أو مع المبصرات.
أنت تبصر، فكيف تتعامل مع التي تشاهدها من المبصرات؟ هل تغض الطرف عما حرم الله عليك؟ هل تسير بعينك إلى ما طلب الله منك أن تأتيه كالمساجد وبيوت العلم، أم أنك تستخدمه فيما حرم الله عليك؟ أيها الإخوة الكرام، والله أن هذه أيضا من أعظم الفتن التي فتن الله بها عباده كلهم، مؤمنهم وكافرهم. فالكافر أيضا مفتون، والمؤمن كذلك مفتون، وكل يعيش في هذه الفتن، وسوف يحاسب الله سبحانه وتعالى هؤلاء على كيف تعامل مع هذه الفتنة. ونحن اليوم نعيش هذه المصيبة العظيمة التي اختبرنا ربنا عز وجل عندما تقدم البشر وصنعوا هذه الصناعات من الكاميرات والقنوات والشاشات التي تعرض فيها ما حرم الله عز وجل، حتى أن أصبح الإنسان الصغير وهو صغير يستطيع أن يشاهد ما حرم الله عليه من جواله. أقول بأن الصناعة الآن التي تقدمت صناعة البشر حتى أصبحت المنكرات موجودة في جوالات الإنسان وفي جيبه، ينظر إلى ما يريد، فإذا رأى ما حرم الله عليه فقد وقع في هذه الفتنة العظيمة. وللأسف الشديد أيها الإخوة الكرام أن بنات المسلمين وأبناء المسلمين الآن يعيشون الصراع الشديد مع هذه الفتنة العظيمة. يعني أصبح الزنا والعياذ بالله، زنا البصر وزنا الفرج، كلاهما منتشر بين المسلمين والمسلمات في العالم كله. والله أن هذه فتنة عظيمة. أعطاك الله ذلك البصر فتنة لك، اختبار لك كيف تستغله وتستفيد منه أو تضر نفسك به. وقال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين. الله عز وجل يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام يخاطبه آمرا له: قل لمن اتصف بصفة الإيمان الذي ليس مؤمنا فإنه سوف يختبر وسوف يفشل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذا كان الله عز وجل قد أمر نبيه أن يقول للمؤمن غض البصر، معناها أن بصرك سوف يقع على محرم، فيجب عليك أن تغض البصر عما حرم الله عليك. وسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، هذه من أعظم الفتن، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة. إن الدنيا التي نعيشها الآن حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وإن أول فتنة بني إسرائيل، أول اختبار يفشل به بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل هم أفضل الأمم بعد أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أفضل الأمم بعد أمة محمد هي أمة موسى عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أول اختبار رسبوا فيه وأخطأوا فيه هو التعرض للنساء. ينظرون إلى النساء والنساء تنظر إليهم، ويختلط الرجال بالنساء والبنات مع الأبناء في الشوارع وفي الأسواق وفي المنازل، وأصبح اليوم في المدارس وفي الوظائف وفي الجامعات، ويختلط الرجال بالنساء والبنات مع الأبناء، وحدث ولا حرج عما يحصل مما حرم الله عز وجل عليهم. أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ويقول عليه الصلاة والسلام: فاتقوا اتقوا الدنيا واتقوا النساء. والله عز وجل يبتلي إيمانك، ويبتلي نور في قلبك، ويبتلي ما تعلمت من أخلاق، فقد تكون صادقا مع الله وقد تكون كاذبا مع الله، وتفضح في الدنيا وتفضح في الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
أحسب الناس، هل ظن الناس أن يخلقوا في الدنيا ولا تأتيهم اختبارات؟ إما أن يصدقوا أو يكذبوا أنفسهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا فغض البصر ولا يعلمن الكاذبين الذي أطلق البصر فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. الرقيب هو الله سبحانه وتعالى. الرقيب عليك ليس أمك ولا أبوك ولا من حولك من الناس، الرقيب هو الله سبحانه وتعالى. فمن كان صادقا مع الله فقد نجح في هذه الفتنة، ومن كان في قلبه شيء والنور في قلبه ضعيف فإنه لا يستجيب لنداء الله عز وجل فيسقط في هذه الفتنة العظيمة، فتنة إطلاق البصر. فإذا أطلق البصر وتحرك القلب وقع الزنا الأكبر وهو زنا الفرج، زنا الفرج والعياذ بالله. واليوم يعيش كثير من الناس لا يعرفون آباءهم ولا أمهاتهم، أصبحوا أولاد للزنا والعياذ بالله. اليوم في العالم الغربي للأسف الشديد الدول المتقدمة في الدنيا التي استطاعت أن تصنع الطائرات وتصنع السفن وتصنع أشياء كثيرة جدا، بل حتى استطاعت أن تشاهد الأشياء الدقيقة في جسم الإنسان من الأمراض، من الميكروبات يشاهدونها ويعالجونها، لكنهم فشلوا في الأخلاق والقيم، حتى أنه أصبح في أمريكا وبريطانيا الأولاد غير الشرعيين أكثر من الأولاد الشرعيين. يعني أولاد الزنا أكثر من أولاد من أب وأم من زواج يعني يرونه شرعيا عندهم. أصبح أولاد الزنا بكثرة ويعيشون في الشوارع بلا آباء ولا أمهات ولا أعمام ولا عمات ولا أخوال ولا خالات. لقد فشل هؤلاء بهذه الفتنة العظيمة، فما بال أبناء المسلمين وبنات المسلمين يقلدون هؤلاء الكفار بالقيم الفاسدة السيئة، وقد أعطاهم الله ذلك النور والإيمان في قلوبهم. والله لقد رسب كثير من أبناء المسلمين وبنات المسلمين، رسبوا في هذا الاختبار الذي أعده الله لهم، فأعطاهم البصر وأعطاهم السمع وأعطاهم الفرج ليستغلوه فيما أحل الله لهم، ولكنهم استخدموه فيما حرم الله عليهم. وهذه من أعظم الفتن التي أصابت المسلمين فتأخروا، وأصبح هناك يعيش بعض المسلمين أمراضا نفسية وحيرة وعدم ارتياح وضيق في داخله، لأنه ارتكب ما حرم الله ففشل في هذه الفتن العظيمة التي كان المفترض به هو أن يحذر غيره منها، وأن يكون مثالا يحتذى يشاهده الناس فيتأثر الناس به. بل أيها الإخوة الكرام، حتى أصبح بعض المسلمات في أوروبا وأمريكا التي تلبس الحجاب الكامل، والله أن هناك النساء يرينها فيقدرونها ويحبونها محبة شديدة ويحترمونها غاية الاحترام، ويقولون إذا أردت أن ترى إنسانا فانظر إلى هذه، وإذا أردت أن تنظر إلى حيوان انظر إلى تلك المرأة. سبحان الله العظيم. حتى أن بعض المدرسات المخلصات الصادقات تتكلم أمام التلميذات الصغيرات فتقول أيتها الصغيرات من تحب الحلوى المكشوفة ومن تحب الحلوى المغطاة بالورق مغطاة؟ فتقول جميع البنات جميع الطالبات نحن أيتها المعلمة نحب الحلوى التي تغطى لئلا يأتيها الذباب. فتقول لهن أيتها الحلوى المغطاة أنت لا يشاهدك إلا أبوك وأخوك وعمك فقط، أما الذباب الذي يطير في كل مكان
فلا يحل له أن يشاهدك أو أن يعني يكون صديقا لك أو زوجا لك، لأن هؤلاء كالذباب. الذباب لا يكون في مكان واحد، بل يتنقل في هذه وهذه مع تلك البنت وتلك البنت، لأنه كالذباب الذي يتنقل من أجل أن يصطاد في الماء العكر. فأقول أيها الإخوة الكرام، هذه النعم العظيمة هي فتن عظيمة، ومن استطاع أن يتغلب على شيطانه وعلى نفسه الأمارة بالسوء فوالله العظيم أنه يدعو بأخلاقه والناس يحبونه ويقدرونه، وتتغير أجيال كثيرة من أجل تطبيقات وتصرفات صحيحة من ذلك الإنسان الذي يدعو بأخلاقه وأفعاله وبلسانه. Kemudian Syekh melanjutkan, kata beliau, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat. Nikmat yang kedua yaitu nikmat al-basar. Nikmat berupa diberikan dapat melihat. Maka bagaimana manusia, kondisi manusia di dalam menggunakan nikmat al-basar ini? Nikmat dapat melihat ini, apa digunakan untuk melihat hal-hal yang baik atau mereka gunakan untuk melihat hal-hal yang buruk, hal-hal mungkar dan maksiat? Apakah manusia dapat menggunakan nikmat basar yang sangat besar ini dari Allah Subhanahu wa taala? Fal insan maftun, maka manusia banyak yang terfitnah. Banyak yang terfitnah dengan nikmat basar ini. Mereka tidak bisa menggunakan nikmat penglihatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menguji kita bihadzal basar, dengan penglihatan ini. Sehingga di antara manusia ada yang melihat, yaitu menggunakan pandangannya atau matanya ini untuk melihat hal-hal yang mungkar. Dan sekarang hal-hal mungkar dan hal-hal yang buruk atau perbuatan-perbuatan yang tercela banyak sekali dan sangat mudah didapatkan. Al-munkar, kemungkaran itu kita dapatkan di dalam fit jawal, yaitu di dalam HP, dan juga yaitu alat-alat yang lainnya yang sangat mudah bisa dilihat oleh siapapun, termasuk anak-anak kecil. Maka apabila mata kita jatuh kepada melihat kepada hal-hal yang maksiat di dalam alat-alat seperti ini, maka berarti telah terjatuh di dalam fitnah. Kita lihat betapa banyak anak-anak, di antara anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang juga sudah ikut terjerumus dalam fitnah yang sangat besar ini, yaitu mereka terjatuh dalam fitnah melihat hal-hal yang mungkar yang berada di dalam sarana-sarana seperti ini. Ini merupakan fitnah yang sangat besar sekali. Ini merupakan termasuk fitnah yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran telah mengatakan kepada kita, telah mewasiatkan kepada kita, kata Allah Subhanahu wa taala, kullil mu'minina yaghudduna min absarihinna, kata kullil mu'minina yaghudduna min absarihim, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita menundukkan pandangan. Ini menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya kita akan terjatuh dalam fitnah ini, yaitu fitnah melihat kepada perbuatan-perbuatan mungkar dengan pandangan mata kita ini. Ini mengisyaratkan bahwasanya kita akan terjatuh dalam fitnah ini. Oleh karena itu, hendaklah kita mewaspadai. Sesungguhnya dunia ini sangat manis. Dunia ini hulwah, dunia ini sangat manis. Dunia ini terasa nikmat, terasa sangat menyenangkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita semua agar kita takut terhadap fitnah dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqud dunya, kata ittaqud dunya, hendaklah kalian takut kepada dunia. Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittaqud dunya, hendaklah kalian takut kepada dunia ini, fitnah daripada dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian terhadap fitnah-fitnah wanita. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah pada wanita. Mereka terfitnah dengan wanita. Padahal Bani Israel, kaum Nabi Musa alaihissalam, adalah kaum yang paling afdal, umat yang paling afdal setelah umat Islam ini. Akan tetapi ternyata mereka ketika diuji dengan fitnah wanita ini, mereka tidak bisa menahan fitnah ini, sehingga mereka terjatuh dalam fitnah wanita ini. Ini menunjukkan bahwasanya fitnah wanita ini sangat besar sekali. Ini adalah fitnah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah menguji kita. Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan fitnah wanita ini.
Oleh karena itu hendaklah kita waspada dan hendaklah kita menjaga pandangan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Allah Subhanahu wa taala tidak mempermalukan dan membuka aib kita di dunia ini, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak membuka aib kita di akhirat kelak. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja ketika mereka mengucapkan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka dibiarkan begitu saja, tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa orang-orang yang jujur, siapa orang-orang yang betul-betul benar imannya, wa la ya'lamannal kadzibin, dan Allah akan mengetahui siapa orang-orang yang dusta, yang hanya mengatakan dia beriman tetapi tidak jujur ke imannya. Ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita agar kita takut kepada fitnah yang akan menimpa diri kita. Sehingga kita banyak melihat, bahkan sampai di negeri-negeri barat, kita menjumpai di antara manusia orang-orang kafir, mereka memuji wanita-wanita yang menutupi aurat mereka. Mereka mengatakan, kalau kalian ingin melihat wanita-wanita yang bagus, wanita-wanita yang ikhlas, melihatlah wanita-wanita yang berhijab, yang memakai pakaian syar'i. Tapi kalau kalian mau melihat orang-orang yang punya akhlak seperti sama dengan hewan, maka lihatlah orang-orang yang tidak memakai pakaian syar'i dari wanita-wanita tersebut. Sehingga di antara mudarrisat, di antara para pengajar memberikan permisalan yang sangat baik, yaitu bagaimana seandainya kalian diberikan pilihan, mana yang kalian pilih? Apakah kalian menginginkan yaitu manisan al-halwa, yaitu manisan yang tertutup, ataupun memilih yaitu manisan yang terbuka, yang tidak tertutup? Maka tentu mereka semua akan memilih makanan yaitu yang tertutup, karena itu akan terjaga, karena itu lebih bersih. Maka demikian juga wanita-wanita yang menutupi aurat mereka tentu lebih baik, dan tentu lebih terjaga, dan tentu lebih suci. Hadhihi ni'mah 'azimah. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat pandangan yang adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita jaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga pandangan kita sehingga tidak terjatuh dalam fitnah. أيها الإخوة، نود أن نتكلم في وقت قصير عن السلامة من الفتن، وكيف يسلم الإنسان من هذه الفتن، وماذا يفعل لأجل أن يبتعد وأن يتجنب هذه الفتن. فأقول إن من أهم الأمور لأجل أن يسلم الإنسان من هذه الفتن أن يتسلح بالعلم الشرعي، أن يتسلح بالعلم الشرعي، وأن يدرس كتاب الله تعالى وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. ولهذا يجب علينا أن نتسلح بالعلم الشرعي لأجل أن نواجه هذه الفتن. فإذا كان الإنسان ليس عنده هذا العلم فلن ينجو من هذه الفتن، وإنما سيقع فيها. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن العلم يقبض
كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا قبض الله العلماء استفتى الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا. ولهذا أقول أيها الإخوة، يجب على الإنسان أن يتسلح بالعلم الشرعي حتى لا يقع في الفتن. أيضا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها أن يحذر من الإشاعات، أن يحذر من الإشاعات، وخاصة في هذا الوقت. فالإنسان يأتيه الخبر عن طريق الجوال مثلا ولا يتثبت فيه، فمباشرة إذا أتاه الخبر أرسل هذا الخبر إلى عشرات الناس، وهؤلاء يرسلونه إلى أناس أخر، فيبث الإشاعات بين الناس. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وانظروا أيها الإخوة إلى خطر الإشاعات عندما حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم، لما هاجر الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة، أشيع بينهم وبين الناس أن كفار قريش قد أسلموا، فرجع الصحابة رضي الله عنهم، ثم أسر بعضهم وعذبوا بسبب هذه الإشاعة التي أشيعت بين الناس. انظروا كذلك إلى خطر الإشاعة عندما بث الناس حادثة الإفك وقصة الإفك في عائشة رضي الله عنها، جلست شهرا كاملا لا تعرف ماذا يحصل بين الناس، وذلك بسبب الإشاعة. ولهذا الذي ينبغي للإنسان أن يتثبت من الأمور إذا أتته قبل أن يبثها بين الناس. إذن الأمر الثاني أن يحذر من الإشاعات وأن يتثبت منها قبل أن يبثها بين الناس. Syekh mengatakan, kami ingin berbicara dengan waktu yang ringkas, ya, bagaimana atau cara selamat dari fitnah. Cara selamat dari fitnah. Yang pertama, an yatasalla al-mu'min bil ilmi syar'i wa an yadrus kitab Allah wa sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang bersenjatakan di dalam fitnah ini dengan senjata ilmu, itu ilmu syar'i. Hendaklah dia mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu saja. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Man yuridillahu khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan dia agama ini.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya para ulama, malaikat-malaikat meletakkan sayap-sayap mereka ke bumi karena ridho apa yang mereka cari dari ilmu ini. Sesungguhnya orang-orang yang alim memintakan ampun bagi diri mereka. Orang-orang atau makhluk-makhluk yang berada di langit dan di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan meminta ampunkan buat mereka. Maka wajib bagi kita untuk menghadapi fitnah ini, hendaklah kita bersenjatakan dengan senjata ilmu. Karena seorang jika tidak ada ilmu padanya, pasti dia akan jatuh ke dalam fitnah ini. Rasulullah SAW bersabda, Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu min suduril, dari dada-dada para ulama begitu saja mencabutnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan mematikan para ulama, sehingga manusia mereka meminta fatwa, meminta ilmu kepada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya ilmu, sehingga mereka orang-orang yang berfatwa itu menyesatkan dan mereka yang meminta fatwa sesat. Oleh karena itu, supaya kita tidak terjatuh ke dalam fitnah, maka hendaklah kita bersenjatakan dengan ilmu syar'i, mempelajari ilmu Allah, sehingga kita memiliki senjata melawan fitnah tersebut. Yang kedua, kiat agar kita terhindar atau selamat dari fitnah, hati-hati menyebarkan berita-berita sampai dia tabayun, sampai dia memeriksa berita-berita tersebut. Seperti seorang mendapati sebuah khabar minal jawwal, dari HP-nya, kemudian dia tidak bertasabbut, tidak tabayun, kemudian dia mengirimnya di tengah-tengah manusia, di media-media, sehingga tersebarlah berita ini tanpa tabayun, sehingga menjadi fitnah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian berita dari orang fasik, maka periksa dulu, jangan disebar-sebar. Rasulullah SAW mengatakan, Kafa bil mar'i ithman an yadhkura kullama sami'a. Maka cukuplah seorang mendapatkan dosa jika ia menyampaikan semua yang ia sampaikan. Pernah orang-orang Quraisy, mereka berangkat ke Habasyah, kemudian mengabarkan bahwasannya banyak orang-orang masuk Islam di tengah kaum muslimin di Makkah, sehingga kaum muslimin diazab di sana. Kemudian berita tentang hadithul ifki, yaitu cerita tentang atau khabar tentang pencemaran nama Aisyah, di mana Aisyah dituduh berzina dengan salah satu seorang sahabat. Fitnah ini disebarkan padahal Aisyah tidak tahu apa yang terjadi. Maka hendaklah tatkala kita mendapatkan khabar, maka hendaklah tabayun sehingga tidak tersebar fitnah di media maupun di tempat-tempat yang lainnya. أيضا من الأمور لأجل أن يسلم الإنسان من هذه الفتن الالتفاف حول العلماء الربانيين. وأقول أيها الإخوة الالتفاف حول العلماء الربانيين، بمعنى أنه إذا أشكل عليه شيء في أمر دينه أو دنياه فإنه
يسأل العالم الرباني، وأقول العالم الرباني وليس أي عالم، لا يسأل أي عالم، وإنما يسأل العالم الذي أفنى عمره في تعلم الدين وفي الدعوة إلى الله تعالى. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ثم قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذي يستنبطونه منهم. فالعلماء هم الذين يقدرون على استنباط العلم، على استنباط الفوائد، على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. فإذا أشكل على الإنسان شيء فإنه يرجع إلى العلماء الربانيين. أيضا من الأمور لأجل أن يسلم الإنسان من هذه الفتن أن يصبر وأن يثق بنصر الله تعالى، فالله عز وجل سينصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا رجعت إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تيأس من رحمة الله عز وجل. قال الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فعلينا أن نثق بنصر الله تعالى لهذا الدين. أيضا من الأمور لأجل أن يسلم الإنسان من الفتن، ولعلي أختم به، وهو كثرة الأعمال الصالحة، أن يكثر الإنسان من الأعمال الصالحة، من الاستغفار والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن وصلة الرحم وما أشبه ذلك. فعلى الإنسان أن يكثر من الأعمال الصالحة ومن التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وأن يستغل عمره بذكر الله تعالى. هذا ما تيسر، ولعلنا نختم هذه المحاضرة ونجعل بقية الوقت للأسئلة. إذا كان الإخوة عندهم أسئلة فإنهم يعرضونها ونجيب بما تيسر الله، بما ييسر الله عز وجل. Yang ketiga, kiat selamat dari fitnah, yaitu berkumpul bersama para ulama. Ulama yang dimaksud adalah ulama rabbani, yaitu ulama yang telah menghabiskan umurnya di dalam mempelajari agama-agama Allah, mempelajari agama Allah ini, yang telah mereka mendalami agama ini. Bukan semua ulama, akan tetapi yaitu ulama rabbaniyin, ulama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Apabila datang kepada mereka sebuah berita berupa keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyebar berita tersebut. Kalau seandainya radduhu ila rasul, mereka mengembalikan perkara tersebut kepada rasul, wa ulil amri minhum, kepada ulil amri yaitu ulama, la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, niscaya
orang-orang yang beristinbat akan mengetahui itu. Walaula fadlullah, kalau seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya kalian akan mengikuti syaitan illa qalila. Kemudian yang keempat, ayyasbir bi an yathiqa bi nasrillahi azza wa jal. Hendaklah ia sabar dengan yakin yang pasti, dengan percaya yang pasti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti menolong dia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hatta idza yai'asu ar-rusul, sampai-sampai ketika para rasul merasa putus asa atas apa yang mereka didustakan oleh kaum-kaumnya, maka datanglah pertolongan Allah. Pasti datang pertolongan Allah Azza wa Jal. Maka hendaklah kita bersabar, yakin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka janganlah kalian berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang beliau menutup muhadharah ini dengan poin yang kelima ini, yaitu hendaklah kita memperbanyak amal soleh di zaman fitnah ini, baik itu istighfar, tasbih, tahlil, membaca Al-Quran, menyambung tali silaturahmi dan selainnya. Maka hendaklah seorang memperbanyak amal soleh, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memanfaatkan waktu-waktu yang ada pada dirinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang mudah bagiku untuk disampaikan di muhadharah ini. Ya, waktu yang tersisa maka kami jadikan untuk tanya jawab. Maka barang siapa yang ingin bertanya, tafadhal.